Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vekule March ni som le pakhat sang hi som hi le parukania an thu thar ngai thak tur te hi March ni som zanlaya kan lak khom te ani voini hi Israel le US in Iran an be atanga ani som pakhat na anita a thu thar tam khop maya voini hi Iran an be atanga an be na sat per tum ania US le Israel hian Iran an chuna hle maya heti lai hian Iran po hian tloman tum lo hle maya an missile chungchanga po ama ami ang tereu te kha kan mang to don lova thok na tak engkim ti chathei tur khop kan mang to don tin US le Israel hi an vo ve mek boka tin US President Donald Trump pachuan indo na hi atop ngai to tin na soya ma se mi thiam te chuan tu na hian US le Israel in Iran an be chan ber mai pakhat an uranium enrichment bom siam theina turata na uranium an buat sai te kha le noi thuk taka alata nga engtik nia emo chuan an la chuak le mai theidon chowangin hei hi ti ral ani lo chuan Iran hian nuclear hian nei le mai theidon ti hi an ngai dan ania ma se hemi la chuak tur hi chuan chuti mai chuan thil ti thei ani don lova US le Israel tan hian kong ala thui hle ni in an soyani thu thar atama asei deuh hlek dona ngai thlape ta ne ro ameng war thak veu dona ni ti kha kan han soi ma sadu ani March ni som sang hi som ni parukhi US le Israel in Iran an be na Operation Epic Fury ni som le pakhat na ni ta a US Defense Secretary Pete Hegseth chuan voin hi Iran be na sat ni ber most intense day of strike ani thuwa soi US le Israel hian Tehran le khopui ranga be na thar broad wave of strike an neya Iran khopui Tehrana Risalat Square bula residential block te chu ka fu ania mi somli velin nunna an chan ti report ani tukin khofin charwal khan Tehran khopui thanglama puak na satak voisom ni chuanga thenga khopui chung chu a eng pup thei ti report ani ballistic missile zirchian na munpui IRGC Central Military University chunga omchu anbeya Tehran khopui chunga IRGC Quds Force munpui le an air defense system te chu US le Israel fighter jet 10 an thia sak vekani internet filter tu le sarkar ta na espionage in thli thai na thok tu sahab pardas company munpui po be telania Tehrana oil refinery le oil storage rang be ania wangin khopui chu mei khudumin abo chuai maya hei hian black rain ruwa dum ma thlen hialani US Central Command chuan Iran puma target sanga chuang an be to tian soya voina chopo hian Tehran chevela voi tam tak be na thlengani US Air Force le Navy hian an ral thuam changkang berber F-35 Adir fighter jet guided missile destroyer le long range missile 10 manga Israel point an F-35 stealth jet mangin Tehran khopui chung ral thuam research mun pui ten bayani Iran lama sipai sang thum chuang an thi to ti Israel le US chuan an soya Tehran a hian civilian casualty po anom nuala ma se azat chi riat ala harsa Israel lama po hliam tuar sang ni za thum chuang an oma voin hian missile pakhat athlo tlang manawangin Central Israel mi pakhat athileni Iran missile launcher za somriat chuang ti chiat ani to a Tehran khopui chunga sarkar building te Grand Bazaar le Golestan Palace te po beina wang hian chiat na an to kani tun naya missile launcher pathum lai an ti chiat bel le a Tehrana oil depot saran le Shahar e-fuel depot ta chu Israeli warplane ten an boma wangin vo in thlengin alak huvung vunga hei hian boruwa ka ti cheleni Israel chuan Lebanona Hezbollah stronghold an munpui te po vo in khan an beile a abik takin an financial infrastructure sumlama anin nga na le an huai tu te biruk na munpui te chu be an nia Lebanona dahia al Karat al Hassan Hezbollah in bank anga an man building pakhat po Israel airstrike te hian anti chiani Israel in an be awang hian Iran pon drone le rocket mangin Israel ram chung le ache vel ram Saudi Arabia Bahrain UAE
Kuwait te abei vele a Israel Jerusalem le Tel Aviv kopuya siren aria Israel Defense System Iron Dome ten Iran missile ten low kap thavereng bokani Iran drone hian Manama Bahraina residential building pakhat afua meiche pakhatin athi pha a mi pariat dangin liaman tuar bok Iranian State of Hormuz Khovel oil kalnakong poimo adan cha awangin US President Donald Trump chuan Iran chu alet som ni anasa zokin kan hremang tiin avaunon le ni Iranin UAE Saudi Arabia le Kuwait te drone le missilein abeivena sakle maya UAE hian voina ringot khan missile pariat le drone som ni le paruk anlo kap thani Iran Supreme Leader Ali Khamenei athi nuwa afapa Mustafa Khamenei chu huai tu tharatan thanania hei hian inbiak remna ain indona kalpui zela thlang ni in nalanga Iraka Kirkuk bula voin khan air strike oma Iran thlop tu pro Iranian militia mi panga anthi thuria tani bokani Israel National Cyber Directorate INCD chuan voin march ni som sang ni som ni parukhan counter psychological warfare video tharati chuaka hei hi Iranin social media le digital manga Israel mipui ti thai antumna an beilet na ni Israel hian AI technology mangin Iranian hacker te deu so le nuizatna video an siama Iranin an doomsday weapon ral thuam la ber anga an chal cyber attack chu thil ho mai ani zia mipui mua an lan tirani psychological warfare Iran hian indotran tira tangin voice sang khajathum chuang phone call lemle text message mangin Israel mipui te ti thaile an personal information laksak phishing an lo tum to a chung zinga za asom sari pasari chu phishing ani e video a hian Iran sarkar le sipai ho tulian tak tak te Israel mi pakhat hek tuma an buai hle lai le chu Israel mi chuan anui so dan tar lan mani thotan ni chun le zan ba ka thole jing in kara khan Israel sipai chuan Iran khopui lian rang rang abikin Iran khopui chunga beipuina satak kan thaka IRGC ral thuam siam chuana le research mun puita chu an bitum berani inrin ni khan Iran thanglam western Irana ballistic missile kap chuak tura in buat sai mek launcher le iron call tu sipai te chu Israel Air Force chuan an mu chuaka missile hi ka chua ani main Israel fighter jet chuan he launcher hi an kap chia a iron call tu sipai te po an thingalti IDF chuan an nem netani teran chok nilo khopui rang ranga beina atheng boka garage khopui thanglama thilpuaka wangin electric power athi pha German sa US Israeli airstrike wangin police headquarter chu achena sahle a Isfahan Zahidan Avaz Nazarabad adisele Shariar khopuya IRGC base le basis paramilitary mun puite chu drone le missile in bay anni bok World Health Organization chuan thole ni khan vau khan na tharan ti chuaka US le Israelin Iran oil mun pui rang rang an be wanga boruak bollo le ruadum black rain in siam chu risel na ta na hlom le ti apuang thotan ni khan terana oil refinery be ani nuwa khopui chung chu mei khudumin abo veka he be na hian boruaka toxic hydrocarbon sulfur oxide le nitrogen compound tam tak avor chuaka heng te hi ruanen infinin ruaduma achangta ni WHO thupuang tu chuan mihringtan harsatna na satak athen thei tia soya thok harsatna boruak thalo le ruadum hian chuap le thok na kong ati chia a thok ati ha thei lu hai le tak sahar satna he mei khu emo ruadum emo i to chuan lu hai vun thak vun nat na le mit thak athen thei bok cancer risk scientist te chuan he boruak thalo hi hun rai tak hip ani chuan cancer thlen thei hial khopal la omani ti an soyani WHO chuan Iran sarkar ngen na thopin mi pui te chu in chunga tom tat turin angena pon chuwa nge nge anga yani chuan face mask vuale vun lang lo tura in thuam turin mi pui ten chani terana WHO office ko ta po tui hok dum hi aluang khat vek ti an tar lang
boruak zir chiang tu Akshay Dioras chuan kar top lama khua aro mela wangin herwa dum hi azoi hret thei ti asoya ma se be na thar fresh strike a om le ni chuan boruak hi a hlom zual zel don ti in awau khana ni Irana IRGC ne na insom Tasnim News Agency chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu tha emo liam na tak tuar emo anga soin dot thuan the dara he thuziak Tasnim report hian Netanyahu athingei ti fin fiana evidence pakhat matar langlo Netanyahu a video thar mutur aum lo thu te a chen na in vela ven himna ti khau ani thu te le US envoy Steve Witkoff le Jared Kushner te to turani laya a thul thu te chu evidence satan an manga ma se heng te hi in do lai chuan thil thleng pa ngai circumstantial point vek kan ni Tasnim hian thu dik tlem te le dot thu tam tak la kopin mi puiril ru ruai koinan dramatic narrative an siamani hei hi Iran le an thlop tu te hian information warfare atan an mangfo chin Russian media a Scott Rittera US intelligence officer Louis Soichula chongin Iranin Netanyahu a biruk na an boma unaw pa athibok tian soya ma se hei po hi finfiana ommi alovani Netanyahu hi bolova anna athok rengani ti hriat na tam tak oma March ni Shari Khan Prime Minister Office chuan Netanyahu a thuchwa official statement antar langa March ni Rukhan Beersheba a missile tak na mun atlo ti sarkar official portala tarlan ani March ni nga Khan French President Emmanuel Macron nen phone in anin bia a hei hi Jerusalem Post le Ilisi French lamin an report bokani Israel Prime Minister Office chuan he chanchin hi fake news ti in an soi to a amma pon Iran hian Netanyahu adin mun achiang lo tin dot an lo soi to a ma se Jerusalem khopuya missile tak na mun ba tur a ommi alo ti Xinhua China News Agency point atar lang to ani hati lai hian Iranin an hruai tu thar an than chuatak Mustafa Khamenei chu a hliam ni in an soya Iran sarkar thu thar lak na state TV chuan an hruai tu thar Mustafa Khamenei hi indona a hliam nge ani ti fia takin na soilova ma se ming thar title an pek dana tang hian mitam tak chuan a hliam ani an ring ani Jan Bas ti in nan kova Iran state TV chuan Mustafa Khamenei hi Jan Bas of Ramadan ti in a kowa he Jan Bas ti thumal hi Persian tong chuan sipai hliam tuar ti na ni hei wang hian mitam tak chuan Israeli strike na a hliam ani an ring halani Israel rindan Israel security official te point mani loka an strike na khan Mustafa Khamenei hi a hliam nge yani an ringa ma se aladam ti an soibok Israel hian kuam khopuya Assembly of Expert ruai tu thang tura ruat te in mu khom na muna bom an thak ani kha khata khan Mustafa po hi a om ve ni in an ringa ni Russia President Vladimir Putin le US President Donald Trump te chu thotan ni khan phone in nanin bia a he anin biak na hian Putin a chuan Iran indona chu rangsoka ti top ani thei dan tur rot na te Trump ne na hian alo thlen ani hemi chungchang hi Kremlin Foreign Policy Aide Yari Usakov-an chanchin bumi te ne na nem ngeta huai tu pani te hian khovel oil market din mun thlir chungin Russia Ukraine in karle Venezuela boruak te po an soidun bokani Putin a soidan chuan US le Israel ten Iran an be na hian khovel huapin energy crisis energy lama harsat na thlena Strait of Hormuz khovel oil tamzok kaltlang na po hi eng tika nge an hon le ang ti a hriat lawani ati Putin a chuan Russia hi khovela oil thon chuang member pani na le natural gas nga ber an ni na angin Europe ramten tho pui le an du ani chuan anin huam reng ti asoya ma se kumli kalta chung khan khothang ram te chuan Ukraine indona wangin Russia oil le gas rin chan lo an lo tum na sa to hle a hremna sanction chi rang an lo peto ani Trump administration chuan khovel huapa oil man sang lutuk veng turin Russia oil chunga hremna sanction an lo man to chu tlem li an rilruk deuh ni in nan soya
ma se he thilawang hian Ukraine Indonatan Russia sumnar ti pun sak thei ani awangin US in Russia sumnar phui taka dan atum na chu ati buai thei don ani Washington Post report danin Russia hian Middle East a US sipai le long om na munte intelligence thupe poimo chu Iran ne na alo hril thina hei hian Russia chu he Indona hian ngoi renga thir mai tu ani lo zia le tongka chawa demna nilovin atakin ain rol thuk le ti atar langani March niriat sang ni som ni parukhan Iran khopui terana US le Israel ten an be na wangin oil refinery chu be ania oil da khomna tangin mei khu a chuak reng ti tarlan ani he harsat na hian Russia tan amma anga Europe lama oil hral a harsat ta hle maya tuna chuan Asia lama mantom zokin an hral angai to ani Irana Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Aerospace Force Commander Majid Mosavi chuan thotan ni khan thu chua siamin tun nuwa missile an ka chua to phot chu a thok na chi warhead ton khat keji sang khat aya ri chau ani to ang ati indo tan tir khan missile warhead keji za thum vela ri chau point Tel Aviv in lian tak pakhat ati chevek to a Mosavi soidan chuan an missile ka chua zat intensity le a huam chin chu na satakin ati zau to donani US le Israel ten na satakin bei to ma se Iran hian ral thuam la om tak tak ala kol nual ti Wall Street Journal chuan atar langa Middle East military analyst Martin Samson chuan Iran hian cruise missile cyber warfare internet kaltlanga be na le mine bomb phum te alanga hle ati tuna hian reserve an la nei te mang hian Indona hi anti chuak thuk le zual theiani atia Iran hian Israel mi puite be nan cluster munition missile pakhat chunga bom te tam tak om adar zonga puak chi amang tran to a he bom hi thok na hle a kum sang ni som ni panga ni som le pa ni Indo an nei lai po khan Iran hian he bom hi lo mang to a missile pakhat hi le hnuaya tanga kilometer saria sanga a om lain bom te a ke dara kilometer ria ta zau huamin bom hi atla dar theiani bom te sub munition pakhat hian explosive kezi ni vela kenga Mosavi hian ton khat aya rita an siam missile thar tura hian cluster bom hi atel donem ala soi chiang lo thungani rinni khan Israel rampuma vau khan na siren na satakin na ria mi pui makta duai tam tak bom sel tara anlu angai hialani kha ma se Israel Defense Force chuan hetiang hian an tar langa Irana missile ka chuana khol launcher za asom sari panga chu anti chiat sak to a ni kalta khan za asom ruk panga chok an lati chia ma son na sataka omani ma se Israel sipai ta chuan Iranin missile aka chua hi atop thuai donem ti ero an soi chiang theilo thunga Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan PBS News Hour nena thu chua siamin US nena inbiak na le inrem na zon na chu an tum to lo thua soya Araqchi chuan US sarkarin inbiak na diplomatic talk an nei lai renga beipui an thak fo wangin rin na an nei to lo ti asoya ni kum jun tha inbiak na an nei lai le tun maya Operation Epic Fury an tran pain US in Iran abe ti asoya kumina po hian be tumna kan nei lo tin min tiama ma se an dot soya wangin US nena inbiak na hi chu an agenda a om to lo ti in asoya ni region chunga oil phurlong te an hlau thon chung changa Iraq chi chuan Iranin an tuipui Strait of Hormuz si adang lo ti asoya amma ero chu long nei tu ten helai mun kaltlang an hlau chan chu US le Israel te thil ti wanga buaina chuak ani thua soyani Iraq chi chuan he Indo na hi Iranin adu wanga chuak ani lo thule an ramta na thil hlom lo thleng laka an mani an inven na ani thua soi Iran chuan beina an to chuan an ram ni pui ta thiam na le dikna legitimate mangin an beile don ti asoya US ram chung thleng phak ri lo ma se region chunga US military base tele
thil dang te chu an beidon ti in avawlok bokani heti lai hian US President Trump chuan thotan ni khan Operation Epic Fury le Operation Roaring Lion te chu a hun tiam ain kan kal tluang zok ti asoya Iran sarkar laka malak na chu a hlotling thokhat to hlenia a hriat thu CBS News nena asoya ni Trump a soidan chuan Iran sipai te chuan Navy tuipuilam sipai Air Force vanlam sipai le inbiak po na communication engman nei to lo an missile nei chun po adar zo to a an drone siam na mun le drone te chu hoi muna po ti chiat sak an ni bok military thil thlir chuan engma an nei to lo ti na soi Iran Supreme Leader Thar Mustafa Khamenei chungchanga po Trump hian thu chua khau takanaya Wall Street Journal report danin Trump chuan Mustafa Khamenei hian US du dan le phut na te azon du lo ani chuan ama tha thleng point an cha thei ti alo thil to ni US hian Iran in nuclear ral thuam an siam na zong zong ti top factorin an phut ani Trump chuan Supreme Leader Thara Mustafa Khamenei an thlang chuak hi apom zam thei lo ti asoya social media lama po Iran hian an tlom thu an puan hnuwa hruai tu thar tur chu tha le pomtlak adu thu lo tar lang to boka Khamenei dang nena kan malak na mor boka top turin hetiang hian ma kan la lo tin Time magazine nena soini March ni kwa sang ni som ni paruka terana thalak antar la na chuan Iran mi pui than khat chuan Mustafa Khamenei thop na thu ziak ten keng to a ma se US le Israel nena anin kar bo ruak hian Iran sarkar thar tan din mun laom takasiam me kani US President Donald Trump chuan Florida a Republican ho in khom na thu chua siamin Iran be na le chumin nuwa khovel din mun tura soya Trump chuan Operation Epic Fury hi arei to don lo ti asoya hein do na hi ato brualin khovel hi tun aya him zo kani dona arei lovang ti in mipui rin hlel na nei mek te po an ngai dan azia om pha le kumsomli pasari chung zat Iran hian khovel alo vau to ti soin Hamas le Hezbollah thil ti zong zonga an hnung lama Iran hi a om vekani ati Trump chuan Israel ram ti borala nuclear bomb siam tura Iranin ma alak na chu US in he be na mang hian adan thuwa soiboka US hian be lo ni se chuan kar ni nuwa Iran hian nuclear weapon an nei man to ang ti na soyani Dover Air Force Base a sipai pasari thi te chu awat lo a an chung te chuan sar ne na min chan tir ngei ro ti in an lo ngen ti asoyani Iran firfiak hruai tu leader zong zong an thi nuwa hruai tu thar an thlan le te thlengin US hian atha sak vek to ti asoya melma kan ne ma chu kan chol lowanga ti ni thum le achan ve chung lekin Iran tuipui sipai long Navy ship somli paruklai an ti chiat sakani Gulf ram te Qatar Saudi Arabia le UAE te chuan US hi an thlop tata Iranin heng ram te hi misailin beima se antan US chu epic force ani an tia Iran hian kar khat nu vela US ram ngei po be an lo tuma ma se an missile te lo ti chiat sak an ni awangin chu thil chu athleng talawani atiani US Senator Lindsey Graham Israel thop tu le Donald Trump pathian nai chuan Israel nena Iran ram ezon na nar oil infrastructure be to lo turin na ngena chuti rualin Saudi Arabia chu hein dona hian telve to turin atur bokani Graham chuan Israel nena an target thana film khur turin na cha Iran mi puiten ayatollah sarkar la katanga zalen na an nei thuaya be sei thua soya kan thil tum chu Iran mi puita zalen na pe kania hemi huna hian an ramin nun bul an tran le nan oil economy hi apoi mo donani chuwangin an ram aizon na ti chevek thei tur thil chu be to su tin exa azia kani Israelin mani loka Iran fuel depot som thumla ya be nu khan US gas petrol man chu kum sang ni som ni pali nuwa asan ber trum ma thlengani Graham chuan Wall Street Journal nena asoidanin President Donald Trump nena Iran be turanor tu ber pakhatani thua soya hein dona Operation Roaring Lion Operation Epic Fury tan ani main voi tam tak Israel akala
Mossad le Prime Minister Netanyahu tenen in muin Trumpalobi dan tur alo khil thin ti asoyani Saudi Arabia sarkarin he in dona an sipai an mang velo chu Graham hian a soisel na sahle a eram hian region chunga firfiak sarkar Iran nuai bona hian an sipai man an du lawani chuan engwangin nge US hian an ma ni ven himna thutlung defense agreement kan nei pui rengang ti in azotani Israel ruai tu durum ve tak Israel katsa soidanin Iran ruai tu thar chuan thupui pakhat chawa nei don nuclear ral thuam lo nei ni ila Israel le US hian min be ngam mi alawang ti hi ni hein dona hian Iran hian nasatakin chiat na to ka hei hian nuclear bomb nei hlan an nga hlel zual tirani ati Iran hian uranium za a somruk enrich bomb siam na tura chak tok kezi zali somli la nei ti hriatani be na rang a thlen nu hian he uranium tam tak hi khoya nge a ti hriatani to lova he uranium hi ala himani chuan Iran hian reilo te chungin nuclear bomb asiam theidonani chuwangin he indona hi atop mai don lo ti kats chuan asoi Iran in nuclear bomb anei chuan Saudi Arabia le UAE Gulf State te po hian an ma ni in Vietnam nuclear ral thuam nei ve an tum pha donani hei hian Middle East ram puma nuclear in elna hla tak a chua tir thei Iran hian an thu nuaya firfiak pol proxy sang Houthis Yemen te ang chi hi ala nei nuala nuclear vau khan na mangin heng pol te hi wang tau takin ala chet tir sel donani atiani Iran in dona hian ni som le pani na nai to hle maya hei hi June sang ni som ni panga a an lo in do to na rei zong nen khan ain ang to ni ma US President Donald Trump le IDF Chief Lieutenant General Eyal Zamir te soidanin tun trum Operation Roaring Lion Epic Fury hi arei zo mel hle in dona tran ani atangin Iran hian ballistic missile zanhi chuang Israel akap to a Lebanon a firfiak pol Hezbollah hian rocket za somthum drone somli pathum le projectile dang tam takan ron ka bok kar liam ta a bet chami sa be na mi pakwan thia thotan ni po khan Israel laili Central Israel missile pakhat a thlo lu man awangin mi pahni an thi man bokani chiat na thleng hi anasat viau lain Israel mi puite an thunun na discipline a thata wangin mit thi za thi an tam lutuk lo jok ni an soi siren ari hualin mi puite chu an him na mun safe room sel tara an lut ngal zung zunga hei hian nun na tam tak a chan damani indona ala kal rang lain kong puya lir thei an tlan le to a cafe a mi puite an thu le to boka hei hi indona kara po nun pa ngai an nei chodanani indona arei tak nu hian mi puite hian himna tura in kai hruaina home front command instruction hi an ngai saklo tel telang ti an hlau hle ni Iran chuan Israel khotlang mi pui ngai dan in thren than tir thei hi abe seya heti lai hian Israel chuan an economy ni tin na an tho thin te chu apa ngaya kalpui le turani em ti te naupang school kaltir tur nge ti chungchanga Israel a hian in mu thiam lo na achuak ran mek ti an soibokani economy atak chiat lo nan na thok turin mi puiten nora ma se school te ero online remote learning chavin kalpui alania hei hian nu le pa na thok tur te ti boy hle finance minister Bezalel Smotrich chuan kum som le pali nuai lam fanei nu le pa zinga pakhat chu lo lalova chol unpaid leave lak phalna asiam saka hei hian mi puya ti thin ur hle ni in dona tuar thang ni ma se Israel po an buai ve hle to ni Israel Defense Forces thu thar le chanchin bukrang rangin an ta lan danin Iran sipai din mun hi achaw to hle a IDF hian kar kalta chung khan an beina sat le a tuna hian za a somsari panga zatin Iranin missile an ka chuana launcher chuti chiatani to ni ma se mun rang ranga missile sang chuang an la thu ruk nuala wangin in beina hi chuti maya atop an la ring lawani in dautan ni February ni som ni le pariat khan Iran chuan ni khat chungin missile sa chuanga kap chuaka ma se tun kar top in rin ni khan som ni aya tlem chok akap chuak thei to a ama ayin za a somriat aya tam mai na tlan yam ti na ni Iran missile ka chua zat atlan yam ple chungin
IDF chuan indo na hi ala top mai don lo ti en an soiloka Hamasin October ni sari nuwa thatam tak chung ral khel thila missile an lakap chuak reng thei ang khan Iran po hian missile an thu ru ka tangin an lakap chuak reng thei don ani Iran hian arwalin tam tak kap thei to lo ma se tlema Israel ram chunga mun poimo lakap reng turin an lai buat sai ani kar kalta inrin ni le pathian ni khan Israel chuan Irana petrol oil storage facility lian tham tak tak akap chia a teran khopui chunga nasat takin meikhu achuak ani kha he thilawang hian Iran chuan Israel Haifa oil refinery beile tatuma ma se hetiang drone le missile te hi Israel air defense chuan an lo kap thla thei lomani Iran hruai tu thar Mustafa Khamenei le President Trump inkar hi ala buai hle a indona hian zia omlam apan mai alarin omlawani Israel sarkar ho tulian pakhat chuan Israel sipaiten Iran sarkar missile ka chuana khol tam jok anti chiat sak to wangin Israel mi puite chu an nun phung pa ngaya an let le thuai don ti asoya Israel sarkar chuan Iranit missile ka chuana khol za somriat lai ti chiat sak to ti asoya he an ho tu hian asoi danin launcher za somkua pangavel anti chiat to chuan nitlem te hnuwa missile pakhat lek ron thlok chuak thei ang anianga chumi hnuwa chuan Israel mi puite chu nun pa ngaya an let le thei to anga tiani Israel rama nun phung pa ngaya an let hnuwa po Iran sarkar ral thuam le man rodang te chu be zui zelan ni dona hemia tan hian hun top bituk unlimited time aum to don lawatiani Iran sarkar hi an tluk ma chu kan nuayanga an chakna kan ti hniam zelang an ram mi puiten he sarkar hi an thia ma chu kan be zel dona ni tin he an ho tu aming tarlan lo hian a soyani US President Donald Trump pa thu chua le Israel sarkar ho tu te thu chua hi ain ang lova Trump pa chuan indo na hi atop nai to atia karlinga chung vel tur anti kha an ne to hle ti soya atop thuai don ti na soibok Trump pa chuan Iran hruai tu thar Mustafa Khamenei thak tu tur po ril ruwa du anei thuwa soilanga ma se amingero a soilong Israel sarkar ho tu ero chuan langchar zong zon chua angaya hei hian nitlem te ala du don ti a soi thungani Iran lal hlui fapa ral tlana ommek Crown Prince Reza Pahlavi le NUFDI te chuan tun sarkar atluk nuwa ram hruai dan tu ruah manna chip chiar tak antar lang ta a he ruah manna hian Iran ram chu dan noya zalen na democracy dana hruaya tumani sarkar thar adin ma hian transitional government hunrai lote sarkar hruai tu tur siamani yang thali chungin rampuma referendum mi pui du dan lak na nei anianga ram hruai dan tur dan pui constitution thar siamani yang thlasom ni pali kumni chungin rampum in than pui national election nei vek ani bokang Iran sarkar hruai tu ber supreme leader office le he na hi thia vek anianga Iran sarkar chakma ber Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu thia vek kanianga ram ven himna na chu sipai pa ngai regular military kuta hlana ni ang herwa man na hian Israel ram chu ram puitling anga apom pui ari koknai sanga in remnat har siamani bokang khovel tana laom nuclear program te chu top tira khovel ram dang te nena in remna siamani ang tin an ruwa man na an ron tar langani ati mek lai hian Australia sarkar chuan thotan ni khan Iran meiche football team Women's Asia Cup khel tura Australia tlo tu panga nena an himna tan ram chunga omphalna asai lama peta kar masa thotan ni khan hand player te hian an ram hla national anthem saklain savelovin ngoi rangin an loadinga hei hi Iran sarkar hotline ar chuan ram phat san na anga an ngaya ethil khen nu hian an match dot le pahnia chuan hlasatur le military salute chibai buk turin an norluya ma se Philippines laka 2-0 a an tlom nuin an ma ni phurtu bas chunga tangin help mintran puiro u ti thuzia an lo lek chua chu an muta a hewang hian Australia sarkar chuan heng player te hi an nun chan himnan an rama a phal sakta ni heng players te hi
Zara Sarbali Alisan Mona Hamodi Zara Ganbari Fateme Pasandide Le Atefe Rami Zani Zade te Anit Wapuanga Tuna hian mun riat lawa police ven himna noya anom me kani Australia Home Affairs Minister Tony Burke chuan abik takin thunai na mangin subclass 449 temporary humanitarian visa ape a hei hi harsat na nasatak tok te tang na pek thina ni Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan heng bei chia te hi heta anom chuan an humanity na soya team member dang te po Australia a an omdu ani chuan an lo lom reng ti asoibok Israel le US sarkar te chuan Australia nena heng bei chia te hi himna peturin na lo ngen to a Donald Trump pa phei chuan an ram Irana tirlet le chu humanitarian mistake rap thak tak aniang atiani Iran State TV chuan hei hi football chunga politics manrua a manga inrol na ani ti na dema Mohammed Reza Arif Iran Vice President chuan tu mayen Iran chung ko thila enroll the na an nei lo tin khovel ruai tu te chu adem leni human rights advocate Craig Foster chuan player dang te hian Australia a an lau chan ber chu Irana an chung te le an fa te an ngai to wanga ni ati Iran media te soidanin UAE chuan Dubai kaltanga team te tho chua an phallo wangin Malaysia emo Turkey atangin Irana an hole arin omani Hezbollah chuan Israel marlam chu rocket le anti-tank missile mangin abei verenga Israel rin dan chuan Hezbollah hi indonarei tak longwan machon turin anin buat saya Iran achak lo zela wang le Lebanona an sumnar le mipoimo IRGC te Israelin anti chiat sak zela wangin Hezbollah hian chan tur kan nei to lo tin an beilet na save leni Hezbollah hian Israel sipaiten Lebanon ram chung mun then khata an military base an siam te chu asan turin nor an tumbokani Lebanon sarkar chuan Israel nen inbiak na diplomatic talk nei an du thua soya Cyprus ministerial levela inbiak an rothialani ma se US Trump administration chuan he in rem na tura rot na hi an pom lo hle US chuan Lebanon sarkar hian Hezbollah ral thuam lak sakkonga ma ala tak tak lo tin an dema Lebanon in rem na rot na chu tuipuar poleng ang mayani tin an hol sakani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hezbollah be na chu rem changa lain an chakna thia vek nan man an tum thua soya kan tung tol don lova Hezbollah hian aral khel man hin pedona ni tin na wawani Prime Minister Netanyahu le an ho tu te chuan Iran le Hezbollah be na Operation Roaring Lion kalpui zel dan tur an soi ho le ni tun thachung hian Lebanon chimlam le Beirut mun then khat chu Israel na be na sa le a mi zali chuang an thi to a mi nuai chuang ram chung mun danga an ral tlan mek bokani tuna hian Israel chuan an marlam border Lebanon ne na an in rina sipai an da tam le a Israel marlama khosom li chuang atangin mi nuai khat chuang an ral tlan to a heng mi te hian an in le lawa an kir le theinan Hezbollah hi border atanga hlatak Litani River pialama Israel chuan norliam an tum tlatani Israel sipai ta chuan Lebanon border Hezbollah ho mun puile tanel lian tak tak an muchuaka chung te chu tuna hian an thiat mek ani Iran hian thakhat chung khan Israel lama missile voi thum zet akap chuaka chung te chu hypersonic missile Iran hian Fatah hypersonic missile te ahman thuan soya ma se Israel Aero 3 system le US Navy te chuan chung te chu an lo kap thla thei hlomani hemi chanlet nan hian Israel chuan Irana an missile siam na mun Isfahan le an nuclear research center te abitum vereng bokani ole asailu tuk dona tuna hian Iran le US hian Israel an chu chaw viau to ni na langa heti lai hian an be chan ber pakhat Iranin an uranium enrichment an nei sa an ti chiat dan tur chung changa hian thilboi thak deuh mai a oma US le Israel tan kong thui tak ala ni in an ngaya Iranin nuclear bomb siam theina tur khop uranium enrichment an nei an ti chiat dan tur chung changa mithiam ten US
chet chua dan tura an rin lok an sipai tha Delta Force emo SEAL Team 6 te chet chua dan tur nia an rin lok an soi te hi angai nom khop maya tin Delta Force te na Al-Qaeda ho tu pa bin ladena man an tum na konga an hlo cham tak dan tele an lo chet to dan te an sipai chet dan turu tak tak tele an sipai chan chin te hi ron tarlan tel kan tuma a seilu tuk dona a lepek video a lo chang mai tai langin a tha ange